Wagi wa maai ni uthiite na mbere kuhutia icigo nyingi cia bururi. Aikari a Kitui ya muhuro magithii ng'endo ndaya gwetha maai matheru matekuona umithio. Aikari aya marona maai maria marahuthira na njira ya kwenje muthangai-ini makihuthira hakuhi muthenya mugima na kumiriria riua inene. Gicigo kia Simisi gikihutio ni thina uyu na njira nene. Siku ya leo mimi kutoka nyumbani ni kutoka saa 7 usiku mpaka saa hii bado niko mtoni natafuta maji na sina hofu ya kwamba nitaweza kupata hayo maji. Marauga irima nyingi cia maai ni ihuite kuumana na riua inene rikoretwo rigithii na mbere magitigwo ona icigo nini tu cia gutaha maai undu uria ucungireirie kwa ihinda inene laini-ini. Sisi tuko na shida maji, hata tuonangi wazee wetu. Tunaamuka saa 7 usiku tunaenda kunyemelea maji, tuko wengi. Ng'ombe ziko hapo, mbuzi ziko hapo, watu wako hapo. Ona thengia gavana wa gicigo giki Charity Ngilu kuiga utungata wa maai muharine wa mbere thiini wa utongoria wake. Marauga gutiri uteithio ro wothe makoretwo makiamukira. Jumbe wangu ni kwa gavana Mheshimiwa Charity Ngilu. Jamani, watu wa huku hata karibu wanipure na mawe. Niliongea nao wakati mrefu nikisema ya kwamba wakikuchagua wewe utawaletea maji hata na shida zingine za shuleni wapi, lakini bado hawajapata mafanikio. Wanyihu wa maai na kuhwa kwa njũĩ nĩ thĩna uria ukoretwo ũgĩkuruhanio na utemi wa miti makiria mithito-inĩ ĩrĩa nĩyo ihumo cia njũĩ ica ikuhĩ. Thirikari ĩkĩrũgamia utemi ũcio kwa ihinda rĩa thikũ 90. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kihumo.